Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ake ngiphinde ngibingelele abobaba, ngibingelele abomama, ngibingelele abantu abasha. Sunday school ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibonga uNkulunkulu uphinde wasivusa. Waphinda wazilula inyawo zethu Jesus. ukuthi zize endlini kaJehova. Thenizwe mabahlabelela babunjoko, ngiyacabanga ukuthi usazi kakhulu lesizulu buya nakhona lezulu Natal. Ngiyacabanga ukuthi uzekhumbule kahle nalokho usukukhohliwe. Bathi zenzeleni imizi inyawo zethu. Jesus. Glory to Jesus. Amen. I don't know ukuthi imizila yini. Marengathakazi. Amen. Jesus. Siyenzeleni imizi inyawo zethu. Sikwazi ukusithwala zisilethe endlini kaJehova. Jesus. Glory to Jesus. Siyambonga uNkulunkulu sisaphuma kulesikhathi esikhulu ebesibaluleke kakhulu empilweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu benathi. Amen. Ukuthi simkhonze from Friday until Sunday. Jesus. Siyambonga futhi uNkulunkulu ukuthi uye wasigcina sangavume ngempilo zethu. Amen. Wasipha amandla ukuthi simkhonze uNkulunkulu. Jesus. Noma mase sesibuye uyafika uyayishaya lenyama, kodwa uNkulunkulu yena sizokhonza yena. Amen. Sibonga nokuthi noma besigodola mhlambe mangabe besigodola ngazi, kodwa yena uNkulunkulu simkhonzile. Jesus. Ngiyacabanga ukuthi sivuselelekile bazalwane. Ulona loyo khona something ayiphethe. Glory to Jesus. Mangaba uphathanga litho, hawusathwaka lutho. Hayi. Bonke bekula bokuhlelelwe thina bazalwane. uNkulunkulu walenza uhlelo lwakhe ngendlela yakhe. Manje mangabe usazo after this basic usazohamba ngale yandlela, awuzabuhlulile ke utlabona uhlutse leni. Amen. Kitlabe ke itsho ke wa tseba ntate Daud na ka tshware. Wa tseba le tata ha o kenya ka mo metsing le ya ke mara man phumela ngaphandle le asithintitha akwenzakalanga lutho kulo. Amanzi awayenzanga lutho edadeni. Amen. Mangabe singamadada sizohamba kanjani? Mhlawumbe sesizithintile khona manje. Sekhona abanye abathintile abangazwanga lutho ngale inkonzo ezingaka esiphuma kuzo. Amen bazalwane. Uyazi mawubona nje abantu baloviki bangekho endlini kaJehova, uyazibuza ukuthi kodwa mara kanti eliphi ivangeli kumele silishumayele? Eliphi ekumele lizwakale ebantwini? Kubuye uJesu akuthola usahlezi khona lapha. Oh my God. Hey, ukhulume nemfihlakalo kahle uNkulunkulu bekambula nje. Ambula izinto bongazazi azenza ukuthi zazi ukwazi ukumkhonza kahle lo uNkulunkulu. We understand lento. Amen. Siyabonga kakhulu abafundisi abayibaba kanye nathi. Siyabonga uNkulunkulu besingana film kodwa uNkulunkulu wayenza ifilm yakhe. Amen. Hallelujah. Ay muhle uNkulunkulu bazalwane. Asenizwile kaNkulunkulu. Sizoya sifunde nje abahluleli bahludi chapter 13. Sizoqala nje ku verse 13
verse 1, chapter 13 verse 1. Sizohamba nayo nje bazalwane kancane but okwamanje sizothi 1 to 5. Amen. NgesiZulu ifundeka ngalendlela. Verse 1. Abantwana bakwaIsrayeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova. uJehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka engama40. 2. Kwakukhona umuntu othile waseSora womndeni wakwaDani ogama lakhe lalinguManowa. Umkakhe wayeyinyumba engazali. 3. Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazana yathi kuye, bheka, uyinyumba awuzali, kepha uyakhulelwa uzale indodana. 4. Ngalokho ake uxwaye ungaphuzi wayini naluphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo. 5. Ngokuba bheka, uyakukhulelwa uzale indodana. Impuco ayikuthinta ikhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba ngumNazari kaNkulunkulu kwasesizalweni. Uyakuqala ukusindisa uIsrayeli esandleni samaFilisti. Baba siyabonga, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, izwi lakho lingamadoda siqondisayo endleleni. Khuluma ngalo ngokulonamandla wonke, libe lisha endlebeni zethu. Vula uNkulunkulu onamandla wonke indlebe zikamoya, vula inhliziyo zethu zimakade kuze lithole indawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. La isihloko sihloho sire ho tswalwa sire Samson ho tswalwa ha hae. Ake bala ka Sesotho re ya ba bana ba Israele ba boela ba etsa ho leng hobe pela Jehova. Mme Jehova abanela matsong a baFilista ka dilemo tse 40. Hallelujah. Amen. Le ba boela ba etsa jwang? Ba etsa ho leng hobe pela sefahleho sa Modimo. Ngamanye amagama bebekhe bakwenza okubi before, kodwa uNkulunkulu wabathethelela, waphinda wabayenza ukuthi babe ngabantwana bakhe. Bathi akuhambeni kwendlela baphinda bayenza njani? Bayenza okubi. Izwi likaNkulunkulu lithi abantwana bakaIsrayeli mabasuka le eGibhithe bahambe 40 years, angisho bazalwane. Amen. Bathi hababona amandla libuhulu baMdimo. Kule 40 years azange babona amandla kaNkulunkulu. That's why abanye bangazanga bathola nethubanyana lokuthi bafike. Amen. Bayaphinda bayenza okubi phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uphinda wenza njani? Bashaya nge-40 years. Kusho ukuthi sihambe endleleni kukhona lapho senza izinto ezingekho right. Amen. uNkulunkulu bese wenza njani? Uyasishaya. Enesikhathini esiningi uzozwa umuntu athi ushawe uSathane. Kanti uSathane uyazi kukhona amalanga lapha azothi qha. Mina bengekho lapho. Amen. Uyabona leyo na ngiyazi. Bewukuthi ushaye uNkulunkulu uqobo lwakhe. Because uNkulunkulu uyakubonisa ukuthi kuhanjwa kanje. Wena ungafuni ukuhamba kanje uhambe kanje. Mawusoyowela ngale uthi uSathane umwisele. Athi uSathane okwisele uwe.
osuyisela uNkulunkulu wakuyeka ukuthi hamba vele uyowela. Amen. Le story siyasazi lesi sika Samson. Sisazi kakhulu enasiza ukuzokhuluma ke ukuthi Samson wenza njani, wabulala, Samson wavaleka amehlo, Samson wasibambelela ngelento wafa nabo bonke. Asiza ukuzotsho kanjalo, asikhulumi ngale yondlela. La sizokhuluma ngendaba naye. Isihloko sami okay ithi verse 2 kibale. Monna o ne a le teng Tsoria wa leloko la Dan. Lebitso la hae e le Manoa. Mosadi wa hae e ne le nyopa a sa tswa le bana. Amen. Hallelujah. Manje sizokhuluma ngendaba ehlukile. A barren Christian. Amen. Angithi silindele sizozwa ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu siyinyumba noma siyazala na. Amen. Glory to Jesus. Amen. Lithi lo mama beka inyumba angazala abantwana. Hallelujah. Amen. U3 athi linyelo ila Jehova la hlahela mosadi yeo la re ho yena bona unyupa mme ha o tswa le bana empa o tla emara o tswa le moshanyana. Hallelujah. uNkulunkulu akathumeli ingelosi kubaba, uyithumela kumama, because umuntu oyinyumba noma umuntu othukwa nkathi zonke umama ukuthiwa uya inyumba. Hallelujah. Angaze ngizokuthiwa indoda inyumba, ngoba mangabe ushadile awubi nabantwana le ndoda ayithukwa, kuthukwa wena mama, kuthiwa awuzali. Hallelujah. Amen. Ngakho la sizokhuluma ngabazalwane abayinyumba. Hallelujah. U4 athi mijwale uhle uyiponele hle usike wanwa veini le ha ile seno se bodila mme o sike wa ja letho le ditshila. Hallelujah. Usike wa ja letho, usike wanwa next ebudila, uskaja next edithila. Amen. Hallelujah. Amen. Ngamanye amagama umntwana kaNkulunkulu once wathi uJesu inkosi kunama instruction empilweni yakho. Glory to Jesus. Lo mama usekathola ama instruction ukuthi as long as wena ngizokunikeza lo mntwana, but kumele ungandluli la, ungangeni la, ungayenzi so. Uthola ama instruction. Glory to Jesus. Amen. Singabantwana bakaNkulunkulu kukhona ama instruction esinawo masicala sithi uJesu inkosi. Once umntwana kaNkulunkulu amkela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi, kumele aqale ukuba pregnant nezinto zikaNkulunkulu. Glory to Jesus. Kumele kube khona izinto esizalwayo empilweni yakho. Ngakho angeke uzale uzoba barren if angeke uhambe ngama instruction. Amen bazalwane. Noma lo mntwana omkhona la uma wenzi le mithetho ukuthi ungayenzi uzofa. Amen. Amen. Hey bazalwane, uyafa lo mntwana uma ungahambi ngezindlela okumele uhambe ngazo. Ama instruction awatholi kumfundisi, ama instruction awatholi kubani bani, ama instruction wathola la ukuthi wena mawusosindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu uhamba kanjani. Amen bazalwane.
5 hobane bona o tla emaga o tswa le moshanyana le hare le keke la mme o la hlogo hobane ngwana e tla ba monasari wa Modimo a sa le popelong ya mmae ke yena ya tla qala go namolela Israele matsohong a ba Filista. Hallelujah. How so o tlo tswala ngwana we o tlo ima. Amen. Ene ngwana o tlo tla mo meaka mo maleng ao ke yena tlo namolelang ba Israele go ba Filista. Thina singabantwana bakaNkulunkulu singama Israele. Glory to Jesus. Umsebenzi wethu ukuthi sihambe siyokhipha labaya abasaseGibhithe. Siyokhipha labaya amaFilista asabayenze iziqhila zabo namhlanje. Amen. Sikhona wena ukhona kula. Bathi sikhona iqhila esikhona ngaphandle. Awenzi lutho because awukho pregnant. Kunokuthi ube pregnant izinto zikaNkulunkulu ba pregnant izinto zasemhlabeni. Glory to Jesus. Makufuna ukuthi kujayiviwa kuphi sibona ngawo ukuthi hey kujayiva le. Kodwa masithi asambeni siyoshumayelana ivangeli siyotshela abantu ukuthi uJesu inkosi uhluleka nokutshela umuntu ukuthi uNkulunkulu muhle kangakanani empilweni yakhe. Hallelujah. Because you are barren. Because we nyumba. Glory to Jesus. And also uNkulunkulu asakakwenza ukuthi mitha iba pregnant. Umuntu esimane maka pregnant. Sikhona izinto asibhekile ngalomntwana. Ozozalwa ngisho bazalwane. Ukhona umuntu ofuna ukuthi azale umntwana ozohusha ngesisu, ahusha ngesisu akhula azabe 30 years kodwa ahusha ngesisu. Ufuna ukubona umntwana mawumzala kube umntwana nangu uyaqala uyahlala. Nangu umntwana uyaqala uyawa uyazwisa phansi bese uyahusha ngesisu. After uhusha ngesisu uhamba ngamadolo. Glory to Jesus. Makasuka lapho uyazibambezela. Afuna ukusukuma. Amase kasukumile uyaqala uyakathuza. Athi 1 umbalela, athi 2 umbalele, umbona sekahamba adiji. Glory to Jesus. Ungumzali uyajabula enhlizweni yakho ukuthi hayi Nkosi nangu uyaphila lo mntwana. Namhlanje nangu sengimuzwa sekathi mama, sekathi baba, uyajabula ukuzwa umntwana sekakhuluma. Kodwa wena ngumntwana kaNkulunkulu uyakhulu uyajabula uNkulunkulu ngempilo yakho. Solo uzalo. Solo wamkela uJesu. Uyajabula uNkulunkulu ngempilo yakho. Amen bazalwane. Amen. Modimo wa thaba ka maphelo a rona. Re tswa ke. Masezaliwe kumele senze njani? Sikhule. Sikhule ezintweni zikamoya. Ungakhuli ube abnormal. Amen. Kodwa ube normal. Akufuneka bostanda veli endlini kaJehova. Amen. Kodwa siphila esikhathini sakostanda veli endlini kaJehova. Uhluleka nje nokufakaza. Uthi ukosuke nje babisa ukufakaza usengaphambili uzothi ngiyambonga uNkulunkulu. Uvusile. Ngiyambonga uNkulunkulu uhambe nami iviki lonke. Amen bazalwane. Because wena hey. Uthola ama instruction lo mama. Kuthiwa wena ungadli 1, ungadli 2, ungadli 3. Kodwa mntwana kaNkulunkulu kunokuthi afuna ukuba abe famous endlini kaNkulunkulu. Abe famous ezintweni zikaNkulunkulu. Ufuna ukuba famous ezintweni ezingaphandle. Amen bazalwane. Ufuna ukuthi uyovela nakubo moja lafu. Uyovela ku TV uyenze
kodwa wena umntwana kaNkulunkulu umtshela ukuthi mawuyoyenza hey bazalwane umntwana kaNkulunkulu bayambiza bathi woza uzo-acta naye enele ayivumelani nawe ayivumelani nalo ayivumelani nalo ngaphakathi kwakho kodwa because ufuna ukuba famous uyahamba uyo-acta masithi sizobona umntwana kaNkulunkulu uyi-acta ngenye indlela because ufuna ukuba famous angisho bazalwane siba famous endlini kaNkulunkulu ezintweni zikaNkulunkulu kumele sibe pregnant izinto zikaNkulunkulu ukuthi kuzamsebenzi kaNkulunkulu ukhula ngayenza njani yini engayenza ukuthi abantu babe attracted ngaphandle ba-attractwe yini amen kodwa kunokuthi uba-attracte ugijima nabo ezintweni zabo sibona ama-celebrity ayenza ngendlela yayo ayenza ngayo nawe ufuna ukuba yi-celebrity lelo eliyenza ngendlela yasemhlabeni kanti nawe ungaba yi-celebrity endlini kaNkulunkulu glory to Jesus kuningi okungakwenza ukuthi ube yi-celebrity ngisho ukuthi ungasukuma nje usukuma hey bazalwane ngibona naba abafana khona manje bathuba usibongiseni udala lathi yeah uzala phezu kwalento ufamous ngendlela emangalisayo ubizwa le amen bazalwane sibona indoda nayo ivela neqhweqhwe iphethe lento ngibona uthapela sekakhipha ilento la aqhweqhwe iphethe ilento yaqhweqhwe uyi-celebrity namhlanje glory to Jesus amen wena ufuna ukuba yi-celebrity kuphi lo muntu uyowahlala phansi beka pregnant ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu ukuze ukhule ngayenza njani namhlanje abantu bababona abazalwane baqhweqhwe bayajabula babona into enhle ngendlela emangalisayo bayaqala nabo bayenza njani ngibona nasesontweni laseRoma kuyaqhweqhwa angithi ngiyabheka nasesontweni laseChurch kuyaqhweqhwa kukhala lezi zinto lezi it's because of somebody obeka pregnant izinto zikaNkulunkulu amen bazalwane wena upregnant ini upregnant yona upregnant ukhuluma makuthiwa kuyahleba khona uhleba kundlula bonke abantu yile uyiphethe ngapha esiswini sakho amen bazalwane amen Lord ngiyacabanga ukuthi sisaphuma le kuma Easter kumele ukuthi singene sigijima ulona loyo afuna ukuzazi ukuthi ngizoba pregnant kanjani yini ekumele ngiyenze endlini kaJehova ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ukhule amen bazalwane hallelujah amen uNkulunkulu lo omuhle lo akanaso special wena uhlezi lapho special uNkulunkulu zikhona izinto asibeke kuwe ekumele wena uzisebenzise awuzisebenzisi kunokuthi usebenzise lesi kaNkulunkulu ugijimela izinto singaphandle ulanda lokho bakhulumayo bayavela ngapha bayakhuluma bathi bayavela ngapha unawo khona yizo lezo ozi-acceptayo bathi ziphi izithelo uzalani wena yini oyizalayo amen amen namhlanje kuvela amavangeli maningi amavangeli ayavela ngapha nangapha hey abantu yiwe ebawagijimisayo lawo mavangeli angeka kuyise ezulwini kukhona izinto zingeke zikufake ezulwini ezingeke zikhiphe glory to Jesus hey bazalwane kirauri ditendinto sekekenza ukenya le hodimo kapa seka ukenya le hodimo ditense ke tsa ulungu le tsona ha so ha o sa dietse o ka se le hodimo
Amen bazalwane. But sibambisa intonyana ezincane kodwa izwi likaNkulunkulu lona siyalikhohlwa. Silalela ukuthi usibani bani utheni. Amen. Sifuna ukubona abantu abasha, sifuna ukubona bomama, sifuna ukubona bobaba ebandleni likaJehova aba pregnant. Ukubona leslovo sisindiswa. Abanemibono yokuthi avela athi manje bengibona ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu kuze uhambe kahle singenza kanje. Amen bazalwane. Kuze labantu sibabambe, kuze sibagwinye, singayenza kanje. Nayo into esifunayo. Ayikubaxosha sebakhona endlini kaJehova. Glory to Jesus. Amen. Masingabantwana bakaNkulunkulu ake sibeni pregnant and esasi pregnant ake silalele nama instruction kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna uhambe njani. uNkulunkulu ufuna uphile njani. Hallelujah. Amen. Umanoa uNkulunkulu akathumeli kuye, uthumela kumama. Umtshela zonke lezi ndaba. Umama ubaba makafika ufika ambekela izindaba ukuthi kwenzakaleni. Ubaba makezwa umama afika amtshela le ndaba. Yamuhla lento ukuthi kanti kuze kanjani mina ngingamzwanga kodwa azwe umama. Amen bazalwane. Uyayizwa ukuthi uyayilangazelela lento ukuthi nami ngifuna ukumuswa. Asemi simuzweni ufuna ukumuswa ubaba naye unumber 8 iri yaba Manoa phela Jehova angithi umama sekamtshelile ukuthi khona ingilosi kaNkulunkulu uthi futhi ngathi ingilosi kaNkulunkulu efike kimi yafike yangitshela lezi ndaba u8 bese kathi yaba Manoa phela Jehova ari oho mngadi monna wa Modimo ya rumilweng kiwena ake abuyele atle ho rona mme a re rute ka moo re tshwanetseng ho etsetsa ngwana ya tla hlaha ka teng. Umanoa manje uyayizwa lento ukuthi hey umama ubone okukhulu kanti mina bengikuphi. Usekuzwa ukuthi uyalangazelela uyahamba uyokhuleka ukuthi baba akubuyisele ndoda leyo ikezohlala nathi futhi nami ngikhona. Nizwa ukuthi lo mntwana kumele simkhulise kanjani. Ufuna ukuzozwa namagama awezwa kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Amen. Nkosi. Lo baba ayasi 9 Modimo wa utlwa lentswe la Manoa mme lenyelo la Modimo la boela latla ho mosadi a dutse masimong. Manoa monna wa hae a se teng le yabuya ingilosi yabuya mayibuya ithola ikhole ndoda again. Amen. Nizwani bobaba bomama babantshela izindaba. Hallelujah. Umama makatshela ukuthi uyazi ngizwe umoya kaNkulunkulu, ngizwe uNkulunkulu athi 1 ne2 ne3 wena uthini kuye. Uyayilangazelela lento ukuthi ungayizwa. Amen. Uyalangazelela ukuthi hayi nami ngifuna ukuyizwa lento umama izwile. Ingelosi yabuya mayisebuya umama ngoba baba bekaseduze uyagithi ulanda ubaba hey na woza yes ndo mayifika kitla fita tetini re lenyelo ila Jehova la re ho Manoa mosadi ake ai tshabise tsohle tseo ke di buletseng. 14 asike a etsa letho le tswang aske a ja letho le tahang le tswang morageng a
se ke a nwa veine le ha ile seno se bodila mme a se ke a ja letho le ditshila a boloke tsohle tseo ke molaetseng tsona tsohle a boloke tsohle he ba sa lwane re a di boloka na dintho tse modimo a re botsang tsona. Hallelujah. Amen. Basalwa uNkulunkulu usilayele kusukela kuGenesis until ku Revelation. Bangabe sizwe kahle le ndaba la ukuthi akukho la ehluke khona le ndaba. Ukusuka la ukuthi ku Genesis until ku Revelation kuyizwi likaNkulunkulu. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ngakho okubalulekile ukuthi thina sizwa kanjani indaba kaNkulunkulu. Singaloko sithi hayi uNkulunkulu bekathi so namhlanje sekathi so. Kanjani? Ngoba kugcwaliseka lo mbhalo. Hallelujah. Amen. Uri ke re askaja askano aska itshila fatsa. Hallelujah. Amen. Na ke tsebe ka pa ke se kutlwala pasalwa ka mo ke le bonang ka teng ke bona ka re ha le utlwe hantle ka bona modimo o na le purpose ka bophelo ba motho mo lo mo o na le purpose ka bophelo ba Samson a ke ha na tsolo Samson o na tshwanetse a tloba le mosebetsi ya o etsang ele le wena ha o tswalo ho na le mosebetsi o tshwanetse o etse o etsang ka mo ntlong ya modimo. Hallelujah. Amen. O batla o tsebahala kae ukuphila ufuna ukwazeka khona wena asifunde no 22 23 ire Manoa aba a re ho mosadi wa hae re tla shwela ruri hobane re bone modimo. Mosadi wa hae a re ho yena hoja le Jehova a ratile ho go bolaya a ka be a saka a moela setjhiso le nyehelo matsong a rona mme a ka be a saka a re bontsha dintho tseo tsohle le haile ho re tsebisa taba tse kalo nakong ena. Hallelujah. La manje uManoa angithi umbonile le ndoda naye thema sekambonile asekazuba umnandi bokuthi hayi nami ngimbonile usekathi ngicela ukuthi ungasahambi hlala la ngifuna ukukwenzela isihlabelo ke batla uwenza isihlabelo ulandile uthi le ndoda ithi noma ngingahlala kodwa ngeke ngidle ukudla kwakho. Uba understand ukuthi kahle uba angithangezanga kuye lo muntu uze kumama manje yena ka understand manje ubumnandi bokubona nokulalela izindaba eziphuma kule ndoda uthi hlala phansi ungasahambi sengifuna ukwenzela something. Indoda ithi cha ayeke ngikwazi uyaqala futhi uyambuza ukuthi igama lakho bani uthi kanti wena wayufuna namagama kanti wena ufunani kahle uyaphenya manje lo baba uyaphenya ufuna uku-understand lento akakayi understand siya lapha kulo 23 ukuthi kuze kube njani umama uyaphendula because wambulelwe lento uNkulunkulu uyakwambulela kodwa sekakwambulelile awu understand kodwa lo mama uyi-understandile but lo ngoba bengazanga kuyi bangakayi understand kahle manje noma kunjalo uyahlala ingilosi uyahamba ulanda leya buzanyane wayilanda watla wafihla wahlaba wenza dintho tsa hayi wenza sitshiso sela masikhuphuka umlilo
manje uNkulunkulu ufuna ukumbonisa ukuthi mina benginguNkulunkulu ngize kuye wena bekumele uunderstand ukuthi mina nginguNkulunkulu ithema umlilo uvutha sishale sasihlabelo sithi lo malanga beyithema kakhuphuka le ndoda yakhuphuka namalanga bebabhekile ngamehlo. Glory to Jesus. Hey kwase kwaba mnandi ukubona ubukhulu bukaNkulunkulu. Uyazi kumnandi ukulalela uNkulunkulu umuhle akhuluma empilweni yakho ukuthi lo ebekakhuluma uNkulunkulu. Glory to Jesus. Kunesikhathi kumele ulalela iphimbo likaJehova ungalalela iphimbo lomuntu. Yakhuphuka indoda yakhuphuka phakathi komlilo. Cabanga nje uthi le ndoda uthi ilizwe kaNkulunkulu bawaphansi ngoba khona iunderstand ukuthi nobe kuNkulunkulu wawaphansi makaqeda lapho ukhuluma lamazwi akhuluma la athi ku22 yaba manora phela Jehova oh Modimo monna wa Modimo oh humilwe ke wena ake abuyela atle ho rona uphika 22 Manoa aba are ho mosadi wa hae re tla shwela ruri hobane re bone Modimo tabang go fa ukuthi re bone Modimo Modimo o fihlile o motlwile o mmone a khophuka. Glory to Jesus. Wa re tla shwa Manoa shwela ngo bone Modimo waye kumele afe bakabona uNkulunkulu ngoba kumele manje ajabule kakhulu ukuthi ngimbonile lo muntu obekakhuluma nawe ene ngibonile akhophuka ngabona ukuthi unguJehova qobo lwakhe. Lalela umama uthini mosadi wa hae a re ho yena hoja ni Jehova a ratile ho re bolaya akabe a saka amoela setjheso le nyehelo matsohong a rona mme akabe a saka a bontsha dintho tsohle tseo akaba sa amohela setjheso le nyehelo matsohong a rona mme akabe a saka a bontsha dintho tseo tsohle le ha ile ho tsebisa taba tse kalo nakong ena. Modimo o re mmena o re Modimo o na keke a Samuel setjheso sa rona nyehelo re mo fang yona ona keke ya moela ifuna la tlo go bolana. Glory to Jesus. Basalwane se hambe endleleni uNkulunkulu esimkhonza ukhona uyaphila and uNkulunkulu zikhona izinto asirivila kuwe. Glory to Jesus. Wena umelo nje usilalela ngendlebe kamoya ulalela uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthini ungazolalela ukuthi ayisathi mangifika ngithi but wena ngithi uNkulunkulu ukhulumile kuwe ukuthi ngibone ngathi lapha eBread of Life unganise kuze niphile kuze nikhule ngibona ukuthi ungenza 1 ne 2 ne 3 yakela next door ukuthi yena uthini. Amen. Wena letha lo mbiko uNkulunkulu akutshele wona umbiko uthela mama ngathi aska isila fast wena kungayenzeka mawusofika bandleni uzotsho ukuthi uNkulunkulu uthi ningayenzi 1 ningayenzi 2 ningayenzi 3 laba bangekho pregnant ke ga dinyupa tsele di tla hla di ga ke ba mokga ya phapha lo. Amen. Uyafika nokufika sekafika usekane nibono usekathi uNkulunkulu ukhulumile kuye wayithina sikhona kudala sikhona la ngakhuluma ikithi uzokhuluma kuye ngoba kwenze njani uthi bangaqala uthotha lo usi unyupa awuzwali wena bana baba ka utswala ko Bread of Life wena uthibela bana bana go batswalo bana because le nkulumo yakho uzoyikhuluma ukuthi lo uyaphapha lo wenza njani uphutha dinyetsa ena for sure kanti ke iphihlela kole uthi ka bona ka nkulunkulu sasekhona alisekho ulibulele wena ongekho pregnant ulibulele
sihamba nabazalwane abangekho pregnant. Glory to Jesus. That's why ibandla likaNkulunkulu liyakitheka left and right and side. It's because abantwana bakaNkulunkulu abangekho pregnant. And abantwana bakaNkulunkulu abangaliswa iphimbo likaJehova. Kumele uma umntwana kaNkulunkulu ukhulekele ukuthi Nkosi, ngicela ukuzwe lakho iphimbo. Ngicela ukuzwa wena mawukhuluma nami. Glory to Jesus. And usomzwile uNkulunkulu akhuluma nawe mawungayigodli lento because kukhona ipurpose uNkulunkulu afuna ukuphumelelisa umsebenzi wakhe ngayo. Lele manyena akho mjwetha 1 le 2 le 3 mhlawumbe uyangazela nje nokungazela kanti awazi ukuthi namhlanje I'm pregnant. Leyaziwa nguwe ngalelo langa ayisebenzi but I am pregnant. Yengizoyikhuluma izindaba zikaJehova. Mina manje ngithunyiwe ukuthi wasini ngami. Ayisebenzi loyo i-background yami oyaziyo iselele kodwa uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngayo. Glory to Jesus. uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena. Uba ungabonakali ubani yena loyo? Angama kanjani manje? uNkulunkulu uyakhuluma bazalwane. Ena uNkulunkulu ukhuluma noma kungubani. Mayingabe sonile sibandla lase Bread of Life. uNkulunkulu makanga la. Athi Bread of Life 1 ne 2 ne 3 is wrong. Angenzi kahle. Asivelela la vela khona. Kumele nilalele lo mlayezo. Nilungise. Jesus. Bayafika abantwana bakaNkulunkulu eBread of Life. But ngihlala ngisibuza sonke isikhathi ukuthi mama ingabe kukhona ibandla elikhuluma njengebandla leBread of Life. Kusiyama. Ngoba once weza le revelation wathi uNkulunkulu nomunye umama akhe wamali. Wathi uNkulunkulu uthi eBread of Life. And ekubeni for sure yazazi nawe ukuthi angenzi kahle kodwa inkulumo esiyaphuma kafu ngathi kodwa Jesu bayosizakala nini Jehova bayosizakala nini ngoba akekho uNkulunkulu ozoyehla phezulu esilaphansi azotshela ukuthi wena ahambi kahle uhamba ngoko uNkulunkulu uzokhipha nje umuntu nje akunandaba ukuthi uphume eBread of Life. Akunandaba nokuthi uphume Word of Life. Akunandaba nokuthi uphume as long as akhona la uNkulunkulu khona sekambonise yona. And manje ekhuluma just because ukhuluma kulaba abantu laba. Izisu sabo solo. Azizali. Basalwane asizali njengokuza nomphefumulo. Uze uphethe umphefumulo ngesandla. La endlini kaJehova uzala kuphela ngezinto uNkulunkulu azibeka la kuwe bese uyayisebenzisa leso zinto uNkulunkulu ayenza isimanga phakathi kuleli bandla ngenxa yokuthi usebenzise lento uNkulunkulu amtshele yona akuphuluswe nje kukhule ngokuthi ukuthi bangole mbonana re Jean Jesu ari Jean Jesu re kwinya Jesu tintinga yakho ukuthi amkunyanga uJesu awu sisindisiwe kodwa uhamba la eceleni hayo ka awamukwinya Again. amen ubabona fela nje basatshela uyedwa wena akajenwanga uyabanda po uyangena uyaphuma uyabanda po hey basalana kapuluse Amen. ay akutele Jesu
mmata o hlele kwenyeng Jesu ba masibuko ba kwenyeng Jesu Wanga kwenyang Jesu uhamba udla noma kuphi la ufika khona uyadla uyasuthi uhlala phansi ucabanga ukuthi yiyo le utawubeka thiki nthilina ninglalele kahle niphume nihambe ni athi bahlini khuluma abantwana bangatawu bakabasi yifishi ithambo lizokhama la ngakufundisana yona uma ungayidli Inkaman. Atang khang. Khang apa? Wah, masa khang ana thola. Ufalwa ke khotso. Ba khang wa ke dintho tse se ka tsa o tshwana. Wa o sana khotso jwale. O tsa ifedile. Sa ka le lutsi mo. Ya tina batsana ya tsamaya ya ja le kaofela le hlatswe ke masapo jwanong a le makatsa ene di tla o makatsa bona ashule